njengoba sizethulile la ngaphambili abadidiyeli beyifunda abakha isifundazwe sakithi KwaZulu-Natal njengoba lapha ekuqaleni sinomdidiyeli ulela oqhamuka esifundeni sakithi eKingdom Mdlanga. Sinomdidiyeli Makhoba oqhamuka esifundeni sakithi iLembe kwaMini. Sibe nomdidiyeli uNdlovu oqhamuka esifundeni uNdlovu weSilo. Sibe nomdidiyeli oqhamuka esifundeni saseZinyana Lamngani Ngobese Khomela. Sibe nomdidiyeli oqhamuka esifundeni sakithi eZululand Inyandeni Lasele. Bese siba nomdidiyeli wamabutho ojikelele Induna uSipho Mhlongo Duma. Ngifisa ukukholisela umdidiyeli oqhamuka esifundeni seTheku okungenzeka abe nathi ngokuhamba kwesikhathi. Ngikholisele umdidiyeli oqhamuka esifundeni saseMkhanyakude okholisileyo okukhulu ukubangelele. Kodwa nabeSilo uma ngabe uhlaka lungaka lisho ukuthi-ke isifundazwe sonke esimelelekile. Sibingelele iy'nduna zonke eqhamuka zonke izindawo esifundazweni sakithi. Zikhona iqhamuka kwaNongoma, zikhona iqhamuka eMpumalanga, zikhona iqhamuka eThekwini, zikhona iqhamuka eMzinyathi ngokuhlukana kwazo. Nani nonke nabeSilo all media houses siyabingelela namhlanje. Asizochitha isikhathi sokuthathela ithuba ukuba sinikeze umdidiyeli okuyena ozokwethula inkulumo yonamhlanje okuyona esihlangana nayo sonke. Jomani, sathokoza. Asibingelele abadidiyeli bamaKhosi, abadidiyeli bembuke indlela yamakhosi. Siyakhuleka esini, siyakhuleka singakumhlabathi, siyakhuleka kwindlela lethu yamakhosi. Ngibona wethu la esingeke sibe khona ngaphandle kwayo. Ukuzithula kwethu ukuchaza nje abantu la ey'ntatheleni. Mina ngumdidiyeli wamabutho kwazi ngokuqokwa kwindlela lethu yamakhosi. Kodwa ngisebenza nani lonke la ngokwama-district, ngokwamakhosi, ama-district awulekele, ngokwamakhosi awu-300. Sisebenza ndawonye ukubambisana okwakheni into ebumbene isilo samabandla indlu yakithi, nokuthunywa indlu yakithi. Asiwuchaze umsebenzi wethu ukuze mhlampe iy'ntatheli ziwuthole kahle. Thina wethu umkhakha nokukade noma ukumonika noma ukuphuza impi yembuzi indlulane lethu yamakhosi. Thina wethu umsebenzi ukuhlonipha noma ukuvikela noma isiphi isinqumo esuke sithathwe yiSilo indlulane lethu yamakhosi. Ukubheka ukuthi leso sinqumo esithathwe indlulane lethu siyahlonipheka yini. Uma singahlonipheki sifanele usifaqwa sisiqondile. Ukukada futhi ukuthi amasiko namasikompilo ethu njengesizwe esinonomtheko waso ahamba ngendlela enasebenza ngokuyikhulu. Angithi umsebenzi wethu njengabadidiyeli bamabutho ngiyaqonda
khona weDPA. Esingakho-ke lapha futhi lolu suku lwanamhlanje sinesigameko noma ngesehlo esenzeke lapha Kwaceza emzini wasegazini uMgqibelo mhla 16. Lesi sehlo esenzeke lapha okwenza ukuthi thina sibe la ukuzobabaza nokuzokhuza nokuzokweluleka ngokufanele kwenzeka. Ukubabaza lokhu kwesibabazela indlulamithi yamakhosi weSilo samabandla. weSilo ibeyenzeke lapha Kwaceza. Angikholwa ukuthi umuntu owumZulu nje nongeyena umZulu nomuntu nje oyisakhamuzi esikolo sase-South Africa oyibuke wayithanda yenzeka phezu kwesilo. Siyababaza hlala umhlabathi silesikhulu ndlulamithi yamakhosi iphephisi. Lesi asehle senzeke lapha kwenzeke into engafanele endaweni engafanele nesikhathi esingafanele. Siphinde futhi sibabaze sikhalele umongameli wezwe ubabura Mkhosi. Ngiyacabanga ukuthi uma usuke umholi kulesi sigaba kuso usuke ungayilindele ukuthi ungakubone abantu okuthiwa abaholi bekhwebhana noma omunye phambi kwakho ungazi ukuthi uzothatha usuku yakho. Sibabazele futhi Ndunankulu wesifundazwe umama uNomusa Duma, abantwana basendlunkulu, amakhosi esizwe abekele yandawo kwenzeka isigaba. Into ebilana yana into futhi eseke siphinde sikhose emlandweni ukuthi uNdunankulu uqokwa weSilo, uNdunankulu kaZulu ebonakale ehliswa isithunzi yasa. Ukungehliswa yena uNdunankulu kaZulu isithunzi kodwa ukwehlisa ngeSilo namakhosi nawo wonke umuntu obelapha ngoba leya nto leyenzeke lapha emumelekile. Kuyabonakala ukuthi usemkhulu umsebenzi osofanele siwenze njengabadidiyeli bempilo ngoba ngiyafisa ukuthi siqinisane idolo ukuthi noma ngabe osopolitiki bakuyipi level kodwa uma umdidiyeli nje lapho udidiyela amabutho weSilo nawe osopolitiki osuke khona kulowo ndawo usuke yimuphi noba usuke yiphi iSilo singaphezulu ngokusazi ungaphansi ngokwesilo. Ingonyama umdlombane ukuthi ngiyafisa ukuqinisekisa ukuthi nonke elingamalungu amaqembu ezepolitiki enikhona la eSouth Africa lapho esifundweni kukwini ukomkhulu mina yonke iqembu lezepolitiki noma nophethe iqembu ikhadi lenhlangano lakhe ungowami ebebelapho bazizwile iSilo indlulamithi ukho konke kwenzeka lapho ufuna nazi ukuthi ngabami bonke khona izileke ukho konke kwenzeka lapho ufuna nazi ukuthi ngabami ngakho-ke ufuna siqinisekise-ke nathi badidiyeli ngendlulamithi ukuthi yonke into eyenzakalayo zonke ingumusho weSilo siyayivukela ukuthi zisebenze ngokusemthethweni. Akusihluphi thina ukuthi iSilo yakhanelisa siqoke nangenkulu uNtulu khona esikwaziyo ngale ngenkulu kodwa ngokuqoka iSilo samkhomba ngomuntu kufanele simhloniphele lokho angithi bafuna ukuhlonishwa ngekusiyetheleni ukhojwe ulokothwe umunwe wedlulamithi
sathi lowo ngoNdunankulu asihloniphe lokho sihloniphe nesilo ukuthi phezulu kwaso sikuhloniphe esikushilo sikwenza ngendlela siyababaza-ke sibabazela abaholi ukuthi abakubonile asifisi ukuthi phinde kubonakala siyaqonda futhi ukuthi nabenzi abenze okubi esikubabazayo namhlanje bangabantu bazalwa umfazi nendoda ngokwenyama bayoba nawo amakhulu kodwa ayikho into ekho njengokuthi uma usulezile ipi uvuke ekuseni ubone iphutha usuthi ngiyaqinisa ukuthi njalo akekho umuntu thina esiyomlahla ngokubizwa yisilo siyolimpi yami ngihola impi eyibutho lami enemimoya eminingi ephethe amakhadi ezepolitiki ey'nhlangano ezahlukahlukene kodwa ngoba basuke sebelesibhedlela basuke sebeyibutho lesilo angithi njalo siyabaphatha-ke ukuthi isimo esenzeke lapho Kwaceza sikhulekela ukuthi singaphinde senze kube yihlazo libi kabi ohlangana nomuntu emgwaqweni umuntu abuze ukuthi yini le beniyenza ayikho esiyenzi ayikho futhi ebesingayenza kodwa kumnembeza umuntu azi ukuthi lapho khona khona isilo idlula mithi yamakhosi leyo ndawo iyahlonishwa leyo ndawo leyo ingcwele ngakho-ke bakwethu sithi duduzekani sizwe sikazulu sizwe sikaphuma nomandla okwenzekile laphaya kube yihlazo kodwa elingalungiseka uma ngabe umuntu enolembeza ezokwazi ukubona ukuthi wonile angiphinde ngizelele ethi okwenzeke lapha sekwenzekile lokhu kube nokushawa kwabantu alimala abantu besifazane amadoda awuyingozi yonke sekuphuma into ethi sekwenzekile lokhu sekuphuma into ethi iqembu lekade kushaya abantu angiphikisani nokukhona abantu abashayile kodwa bashaya ezigaba zahlangana nabantu abashaya uma ngikhumbula kahle impi badibhile uma siphuma nayo emva kokusiphumile idlula mithi siphuma nempi iyongena esikolweni lapho kudliwa khona yonke impi iphelele ifike ibe khona kudliwe yonke into ibe right saphuma abantu bayemotweni isiphume sami impi siyihlakazelile angithi impi uma siyihlakazelile suyingaselona into angithi ngesikhathi sikuhlangana kabantu sesingasekho thina ngoba kuyiqiniso lesilo ukuthi thina ngiye ukuthi sekushawa abantu sukuve sesisemakhaya uma sekuhlangana abantu sebehlangana lapho abahlangana khona ney'ngane awusakwazi ukuthi yiqembu elithile lezepolitiki ngoba lapho emabuthweni kuhlangane sinawo isithi lesibhinya nayo ivula nawo sinawo IFP sinawo wonke amaqembu kodwa awukwazi manje ukuthi yiqembu elithile elishaya abantu ngaleyo ndlela sibayidela ngumlilo ongekwazi ukucisha ngoba thina sazi ukuthi uma sihudula impi ipolitiki yesilo ibutho yonke akekho into oyebuza ukuthi uphethe yiphi iqembu enhlangano kwenzeke badidile ngakho-ke sizozehlisa la siyaphaphata siyaxolisa kwabalimele nabalinyaziwe abazali ziyihlobo abahlukumezekile besingeke thina njengabadidiyeli bempembulo siphume emakhaya siphume sazi ukuthi kubulawa abantu noma kushawa abantu
nabo abalimeleyo bebengeke ngiphume emakhaya kuphumela ukuthi bawubamule umshado sivelelwe yisho nje kwavela igama zagana ngalezi asenzo ziganga lezo kufanele nathi sibambisane njengabadidiyeli ney'nduna sicinge lokuthi kwenzeke kanje thina kulesi sifundazwe sineminyaka ngaphezu kwamashumi amabili saphuma kule nto yokuthi kunendawo kuthiwa liphaza noma umuntu egqoke isibili uhlangane nawo umshayi angikakusenzini sibe nesho iganga sebenzisa ithuba ezibona ukuthi livulekile ukuthi zingasebenzisa kodwa mina angikholelwa ukuthi empini suke siyihola sonke sizinduna kuhlanganise amaqembu ezepolitiki ukhona umuntu ongasho ukuthi NFP lenkatha le ukhona ongakusho lokhu kodwa umgomo wethu uthi sihola ipi imbuzo ngaleso sikhathi kuyiqiniso lemsuku kuyo leyo esivulayo kube khona ingane ezigangile zashaya abantu okungadingekile akekho umboni oyidingayo siyakhalisana nabo siyazwelana nabo futhi siyafisa ukuthi kufanele nathi njengamabutho siyigeze lento abadidiyeli siyobabona abantu ngoba sihambisana lesi angikholwa ukuthi phakathi kwenu ngobalila ukhona ongathi ibambe ngakho sihambisana ukhona ongasho siyacela ukuthi basithethelele abazali nehlobo nodadewethu nabafowethu kakhulukazi umuntu wesifazane akashayo siyacela ukuthi sidlulise ukuthi impela kuyinto esiphatheke kabi akuyona futhi into esiyithandayo isilo sithi mase sinikiphi sithi ngicela iphi ebumbene makufika lapha ekuthenini sesizovumela uhlakaza wasopotili esebekhumbana ngeminwe nempi yesilo kurongo thina nesinethelile kufanele sifune igama siyithole siyidalisile ngobani kuphela kodwa asingavumi ukuthi bese kuthiwa iqembu elithile lishaya abantu beqembu elithile besisonke lapha kuphelele nje impi yesilo angithi njalo badidiyeli sicela ukuthi-ke sithethelelele asibambisane futhi kule nto yokuthi simncane uhulumeni ukuthi akabambisana asebenzisane nesimo sokuthi kukhona izinto okuthiwa engahulumeni ubuhulu bomdabu akungeni kuzo isinqumo sesilo sokukhomba nje Ndunankulu kaZulu sisho ukuthi ngokwesakhiwo sobukhosi ukaZulu uNdunankulu kaZulu sondele kakhulu esimweni izandla zokuphoza sesilo akufanele ukuba isimo sesimqokile leso sinqumo sesilo singahloniphi bese kuthiwa asinaso isikhundla noma leposition kumthethosisekelo engani lapho besinohulumeni ababili besinohulumeni wedemokhrasi lapho Kwaceza sinohulumeni womuso wobukhosi bukaZulu kufanele yonke into recognize ngokubinjalo ukuthi ikhona ngoba nathi njengoZulu khona isilo khona uNdunankulu kaZulu khona amakhosi khona abadidiyeli khona izindlu istructure leso sobukhosi bukaZulu okungafanele ukuba nalelo lokudilaza simshalaza kufanele sibazi ukuthi kukhona ngakho-ke bafowethu siyancane ukuthi uhulumeni asondelane nesilo samabandla kubekhona izinto ezikhulunywa zezinye eduze zingaze zifuyisele emuva esasuka khona ngama-80s kama-90s kuyahutshwa umuntu egqoka wasebuyamkhupha lowo muntu wakasona isitha sakhe ngokugqoka nje into ayigqokile umuntu naye ulele ilungelo lakho ngokuvota yavota khona kodwa somuntu oyedwa
ayikho into engiphathe kabi njengokuthi kwenzeke isimo lapha senzeke estage. Kukhona bonke kukhona bezidlanga futhi amakhosini kodwa enginothile. Nginothuzwe ihliziyo. Udokotela uzulu nomlando omhle kabi ngezinkulu bazo weSilo samabandla umzomba. Ngelilanga sithuka sihlangana naye sinomntwana osimo ngithi mina kabaza. Wezwa yini intempeni ngibona wedwa nje ufake ibhishu usuke eMaritzburg ufake ibhishu uthi yini khona imfundiso engikhiphayo kule genge encane. Igenge encane le ekhulayo yazi ukuthi uma ubhingile imvidi yawo ufake ibhishu uyikade. Angithi sizwile yonke lo sonke lo uzule uyikade ukubakhombisa ukuthi awuyona ingadi uma ufake ibhishu kodwa umzulu ukhonzile esizwe. Kufanele lokho sikuvumele isibuyisele emva ngoba ubukile mina ngathi le ndoda yakwamkhize yawenza umsebenzi wayo wayenzela eMaritzburg indawo ekhayithethule omkhulu indawo ekhayithethule basebenza izweni lapho baba kwakuthiwa untombela ukandakalula lesiteleni nongisheke ekhanda ukuthi ayihlonishwe izinkulu ihlukaniswe ipolitiki nezinkulu. Abantu bazi ukuthi ipolitiki sisizwe ngoba sikulolulishile ngenxa yokungazi kwabantu ukuthi kukhona ipolitiki ikhona izinkulu. Ezinkulu thina besilapha sonke ngoba besazi ukuthi silapha ngepheleze weSilo angekho umuntu esingezamthethisa ukuthi uqokile nobhezeli ukwazi ukusimisana yaboshisa khona impimplazo zonke ikanze ukuthi wonke umuntu unelungelo kodwa hloniphi izinkulu, hloniphi iSilo, hloniphi abantwana, hloniphi amakhosi. Ngalokho ngenza ukuthi ngithi shwela ngokwenzekile niyazi ukuthi laba balimeleyo ngeke kube baqhelile kakhulu kithi khona mhlawumbe abasondelene nabo usani bafuthi kodwa sinikele ekuthenini sivuke ngakusasa ekuseni sithungathe igazi siyobabona. Enye into esifonela kulolukusho esingene kulo ungahlonipheki weSilo engazi ukuqhamuka kodwa onke umsebenzi wethu ukuthi sizivikele iSilo lelendulo wembatho weSilo. Kunokhuluma ukuqhamuka nje zonke uqhamuke ukubala Professor Tuli usongo yamaZulu sebangela Professor Tuli siyaphaphata kakhulu. Akukho ukuphoqayo ukuthi khuluma ngeSilo noma sondele esibili ungasithandi. Sihloniphele thina sithanda inkulumo zakho azakhe lithi thina saziyo ukuthi okhokho bomkhulu wethu babedondile kwaZulu. Nathi sathatha leyo nyathelo ukuthi sikhonzile kwaZulu. Uprofessor Duma angazi nana uthi inkulumo zakhe ziyahlaba eyibhekene endubeni azakhe. Singene eshweni ngokubelo nonyandeni. Mayimbuye ikhuluma iqeda ifunga sihamba. Khona izinto ezimbili eziza kithi ngalezo zithi akuyo uculo cha umuntu unyandela ayikamazi esithi uculo ohlale khuluma ngeSilo akubekwa yini ukuthi nawe manje uculo uyobekwa la abekwe ukuthi umZulu unesiko impilo lakwaZulu kodwa uculo kufanele simkhuzile ukuthi uculo sihloniphe phela thina iSilo siyakholela thina ekutheni iSilo siyakholela futhi iSilo ukuthi izilwami ikhona ongcono engakwenza kusuka amazwi yaphezulu ngoba abantu ngalonyaka wodwa ngowesibili balingela imilingo yesibili angekho umlingo wenziwa iSilo sihlala nesihlalo ayenkanekise nje kanti sino-president before uFolosi sino-president manje for boss
abayanga esikoleni abantu bafundela ubupresident kodwa banikile ithuba bafunda izinto ngendlela banikwe wathiwa sikunika 5 years ufunda ngeke kodwa ukuthi ngakubone lokuthiwa nginikwa 5 years ufunda iklasi elilodwa yisho lelo kodwa bona banikile ithuba ukuthi abafundi izinto bakhule ba-upgrade 5 years umuntu 10 years musalike ukuthi bangabe kukhona ubona ukuthi akuhambe ngaphezulu usuphuma-ke usuweneke isu ziningi izilamiti siyethemba ukuthi khona engakwenza amagama ayewashilo lapha ngomgqibelo sekuphithizela sebonakala yathi kukho konke okwenzeka kodwa kufuna nazi ukuthi ngingabami nonke lawo magama lawo babewele kubantu abahlelekile nabahluzulu sekufanele umuntu abuye ukuthi sisho ukuthini isilo masisho isilo sisho ukuthi noma ngalo phambi kwami ngicabane ngeke ngiyisho wrong right kodwa ufuna uzazele wena ukuthi ngowami ngiyathanda ukwenza ukuthi akunjalo madoda ngakho-ke ngihamba kwethu naye ubaba uprofessor uSboniso zimbili izinto engikhala ngazo ukhona ukufunda isikole ukhona ukufundiswa thina sifundisiwe nje singafundanga isikole sifundisiwe ngabazali bethu inkosi yahlonishwa isilo sihlonishwa nangamakhosi kodwa isilo sikwazi ukusuka athi abize isilo ngomntwana athi umntwana ubani bese eqala ukukhuluma into zakhe ey'ngakhe kubi lokho thina silindele ukuthi abantu abafundile kabe isibonelo kithi esizweni sikazulu sibancome sincome iqhaza labo lokufunda nokubamba iqhaza ekwakhuleni komuso umkhosi wazo kodwa asilindele ukuthi ubhekwe isilo ngalo uyahlonza isicelo ngalo professor wethu uprofessor anginazi kodwa ngimbonile lakhona ngale iqhaza lokufunda ukuthi noma ngabe kuthiwa khona akwenzayo kodwa kufanele umuntu abizwe atshele ukuthi awusiphathi kahle njengesizwe kulento yakho yezibili inganisho ngakho-ke nabo laba abaholi esithi ngabo labonile ngomgqibelo kodwa asikwazi ubalahla kufanele sithi abavuke beyithathe kodwa bazi ukuthi izikhulu iyahlonishwa isizwe siyahlonishwa amakhosi ayahlonishwa umongameli wezwe uyahlonishwa awukwazi ukwenza into ephambene phambi kwakho kodwa umuntu uma evuke ekuseni ngesasethi shwele ngiyahlweleza ngapaphatha alikho icala sikulindele thina ukuthi abenze okubi lapha balulaza isilo phambi kwezwe bahambe bawuxolisa futhi awuxolisi ngesibili ukuthi uyaxolisa uyashweleza uyadinga udliwe inkomo ushweleze kufuneka iy'nkomo kungathi nathi singanika into sithi cha-ke ngokona kwakho iy'nkomo zingaba u-100 ngoba lokhu uyabona lokhu awukwazi ukuthi uqhamuke kanjani mina ngokwazi kwami umuntu uma ephethe uhlelo ngofuthi ephethe uhlelo suke namandla onke ukuqondisa kuze kuthiwe ngezulu umqondisi wohlelo uma ngabe kukhona engikhulumayo okuphambeneyo ethubeni enginikile kufanele athi ne-point of order asikho okukanyangile ngiqeda thatha umgogo bese kulungisa yindlela ehlelekileyo engenayo ikutshela ngoba isho sinalo isho lokuthi osopolitiki baxabane ngale labahlangana khona bese bebuya phambi kwesilo sebezoona okuyihlazo lokuthi zothi-ke bakwethu shwele emakhosini asendunkulu shwele abantwana siyakhuleka esibini sicela intethelelo sonile sonke noma besingonile bangeke sonile sonke ngisho ukuthi umuntu wesilisa unentutuluzi uma uyingurate noma ididiyeli usuke umphethe akithi usuke umphethe noma ukuthi uprofesa ukhule ziphi kodwa ngoba unekiwe ukuthi umdidiyeli umphethe ngelinye ilanga ulungele ukuthi umphithise usuke umphethe kufanele simhlolezele umuntu ukuthi phephisa awenzanga kahle kodwa-ke vuka uyithathe ilungise kadidiyeli okwami ukuthi angisho lokhu okufanayo nakithi ukuthi ngoba siyanqoba district nje sinekumsebenzi amakhosi asendunkulu
sale umsebenzi weSilo sifanele uhloniphana sazisane sivikelane singagxekani kodwa silo lokwakhe iSilo ikhulu phambili singavumeli ukuthi emsebenzini wethu ngoba mawubheka isifundazwe sakwaZulu lesi esibuso ayikho into ehlonishwa ngayo ngaphandle kokuhlonishwa ukuthi sinamabutho ngonyaka mangithi njalo uma sekuzoqhamuka into esicekela phansi leli lethu lifakwe lethu lonke lokuhlonishwa ukuthi kunamabutho kaZulu kunengonyanga kunabantwana kunamakhosi bese sivuma ukuthi abantu bezogcwaleka begange phambi kweSilo akulona iqiniso ngokwami ngithi mina abezokubi abakulungisi futhi siyabaningi ikhono ukuthi abakubi ngoba asikwazi ukuthi singathi sizolahla sobalahla awukwazi ukuthatha umthatha umkhonto ukwazi lokhu kususile ofana nakho ukuthi uma sivelelwe yisho thina empini yethu kwakho ligane esha abantu bese abantu bebasunile bethi yiqebethile beshaya iqebethile cha thina besikhola nje ngikaZulu ngiyamvumela yini kuba bengenjalo beliyosho ukuthi ngecala kwimini namhlanje-ke sihola iqebethile lezibhudini sikhola leni kamna bengoye kuhle eceleni ngoba okwami ukuthi asihole imbo ngobuningi bayo siyenze njalo sivelele yisho siyaxolisa siyabaphatha sifisa ukuthi okwenzekile kungaphinde kwenzeke Sizawanika bezindaba ithuba lokuthi bebe nayo kodwa siyadinga ukuthi umbuzo wethu ube nokwakha siyadinga ukuthi sizobhidliza umsebenzi wendlu yawo ngonyaka sizobhidliza umsebenzi wendlu yawo engene ecathulweni zombomane kodwa sizokwakha sizobakhana sizobuyisana sizophekiselana sizokunqashiselana sizovusana futhi ukuthi lokhu yeziwe lokhu akwenziwe awuloko awuloko bekuthi uzothi khuzeni awusasho ukuthi khuzeni lenkukhu ayisakhuzwa inkukhu nje manje Sithokoze kakhulu umthimelo wamabutho njomane asesethulele khona nangokushukumisa nje ukuthi sikhumbule ukuthi sihlala ngaso isikhathi sikulungele mafuzisapha bese siyasuka kuleli qophelo sicela ukuthi sithathe ihlanga lokuqala lemibuzo nabeSilo izozethula ukuthi uqhamuka kiphi indlu yabezindaba ebese kafushane esho umbuzo wakhe siphinde sithathe mhlambe ke ihlanga lesibili bangazithi ngiyabingelela ngenkulu inhlonipho kumdidiyeli wamabutho abadidiyeli beyifunda zinduna zonke ekhona nakwandaba ezitha nozakuthi bendaba igama lami welcome wantombi lesibongo lapha kuNongoma FM ngizwa umdidiyeli uNjomane ecacisa ukuthi kumele isinqumo seSilo sihlonishwe uma iSilo sesilokothile nje akekho nelungelo lokusiphikisa
ngifuna ukuzwa-ke lapho Mdidiyeli ngoba uhlalo we-ANC wazumnahlala Sboniso Duma ebekhuluma kwabe indaba waze wabuzwa amahlandla amathathu ukuthi uyamhlonipha yini okanye uyamrecognize yini uNdunankulu kaZulu umfundisi uThixo Sizobuthelezi kodwa akazi bebekhe impendulo eqondile kunalokho usivele nje wathi into ethi Ndunankulu ayikho kumthetho sisekelo ngabe-ke nithini-ke njengalokhu waphinde futhi unobhala we-ANC ubheki imntoko okuyena osusa umsindo uma kufaka igama lakhe ukuze uNdunankulu azaphuca umbhobho ekhuluma futhi kwabe yindaba izolo wakuveza ukuthi bazoxolisa esilweni kuphela kodwa ngabe bexolise kuNdunankulu ngoba bamrecognize futhi lapha bawuhlakana khona yena noNdunankulu ziyokhala ngiyabonga ey'ndimeni ukuthi ngizwe umdidiyeli kwabo unjomane lapha ethi lo owonile kufanele ayoxolisa lapha umbuzo wami ukuthi ngabe mhlawumbe nimnika isikhathi esingakanani uma ukuthi mhlawumbe ugcine ngeyana isiphi esingumenza isithathe mina njengeni ngoba mhlawumbe kufanele mhlawumbe ngazodlulele ukuthi axolise ngayana kwebheki mhlawumbe kumenza isithathe kuzokwenzakalani uma ugcine okwesibili-ke ngisacela ukubuza nganoma mhlawumbe ngaba sesimweni sokuthi sichaze ukuthi ngoba phela nje masibhala-ke baningi abantu abasilalela abangaqondi kahle ulimi lwesintu ukuthi kahle kahle okoniwe lapha ngaleyo mcimbi ubaba uDuma ikupha okubonile lekufanele enze njani iprotocol efanele alandele bekungena kancane esintwini ngabe isintu sithini ngakho kahle kahle ukuze bangasazi baqonda bakhansi yabona igama uClime lo ngiqhamuka laphana ephephandabeni Nesi kubeka kwaba khona imbiko ethi yona abadidiyeli ngemva kwalesiya sigameko sangomgqibelo bake bahlangana kwaba khona imbono yokuthi umnumzana uDuma angasavunyelwa ukuthi abe khona kule mcimbi yaseNdunankulu. Ngicela i-comment. Mhlawumbe ngalesilo asibanikezela abadidiyeli ukuthi baphendule ngelihlandla lokuqala bese siphinde siqhubeka futhi. Ngiyathokoza. Awuphendule lo mbuzo emibili khuluma ukubambe nalokho he awuphendule kule mbili yokugcina omunye uzokuthatha ushuba othi uma uthumba akayoxolisa unika isikhathi esingaka thina esigabeni se-50 sazi ukuthi insizwa mayidabele zashaya wakhona elimakayo mhlawumbe zalimazana ngephutha kuye kuthi ekuseni nakusasa nje ivuke iqonde kwenye ikhaya kwethu kwenzeka iphutha bengingahlosile ekhaya kwethu nanele zingishilile zingixabuxabile kodwa-ke asambe siyogezana asambe siyophuza sithuthuzwa akuthathi isikhathi akufuni futhi ukuthi kuthathe isikhathi kuze kube sengathi khona ophushwa ngemuva ukuthi hamba awuboni umuntu kufanele uma ubuholi yabona ubuholi lokhu uma uzoba umholi uyabelwa umholi wabalimi basukile uyadala ukudalela ukuba umholi akuyona into oyifundayo ifunde esikoleni uyabelwa nengqondo yakho uNkulunkulu uyakusiza nje uma ukhuleka uvamise ukukhulekela uma unkulu ukuthi uba uNkulunkulu akusize akuphi ukuhlakanipha kwendoda engalo somuntu into yonakala imali ibona imali ukuthi yonakala kodwa kusibona isixazululo khona manje asikho isikhathi esiningi uvamo lokho ukuthi angalunyelwa sona ukwakuduma ngokwenzekile namhlanje ngahamba kusase ngahamba kodwa kungabi isikhathi eside kuze kube ukuthi
izitha noma abantu bathi isikhathi esithanda ukuhlala limbela khona ukuthonika asayimukele lento ngoba lento kufanele siyibuke kahle ukuthi iye yatshaleka yangena emzweni yabantu abazingena phansi ngoba siyapha sithi ke thina shwele konakele ayithatha isikhathi ukuthi lokhu sifanele kube into nje eshesha. Omunye umbuzo uthi sizokwenza njani ngoba khona bathi akafuneki aphinda libeke izinkulu umnumzane uDuma ngephutha lakhe alenzile. Isilo samabandla endlulamithi ithi mangabe ukuthi kahle nonke ngiyabanga kodwa kukho lokho konke lokwenza sizele nathi madoda sizele nawe ukuthi kubo uzalingane ingane yasenza okungafanele noma yenze iphuthu usuthi aphinde ubekele ngane ikhona into njalo. Ngakho-ke lokho kwenzekile asikuthathe njengokuthi nokwenzile uyisidalwa sikaNkulunkulu weSilo futhi naye ukulo umhlaba wona esibuwo naye futhi uzalwe umfazi nendoda ngokwenyama ungafanele ukuba ahlale phansi ayithethelele yena sicela ukuthi athethelele simcele ukuthi athethelele uNkulunkulu udaba naleli ushobana. Bezwa angibingelele njengoba abadidiyeli bonke abakhona induna zonke zamakhosi ekhona abeyindaba bonke ngicabanga ukuthi njengoba uNjomane ebeke wabeka ngenkathi ethula inkulumo yakhe lapho ukuthi ukhona bethula ukuba sizokwakha uzinzo kwaZulu-Natal njengoba kubonakala ukuthi ufuna ukuqubuka loya moya omdala osuwanzwathwa siyawubona ukuthi ufuna ukuvuka ngesikhathi esiningi isikhathi sokhetho inhloso yethu basibe lapha angaqale lapha lombuzo lo othi umnumzane uDuma uthi akamemukeli uNdunankulu kaZulu. Lele kaNdunankulu kaZulu ayinako ukuthi uyamemukela noma umemukeli ngoba akavotelwanga akakhethwanga kodwa uqokiwe noma ukhonjiwe umuntu wegonyana. IsiZulu esithi alibuyi lambatha elayo aliweli phansi owayemlomba wathetha mama. Ngakho-ke akunakho nje basaze belokhu sikhathaza ngakho ukuthi ubani uyamemukela noma akamemukeli kodwa kufanele azi ukuthi ukhonjiwe kuphela noma ubani khona la eSouth Africa kufanele akwazi ukuthi ukhonjiwe ngeke kushintshe. Le yakhe yokulokuza yokuxolisa uNjomane bese wayichaza le kodwa okubalekile ukwengeza lokho ukuthi umuntu nomuntu ophilayo kufanele abe nonembeza. Unembeza ukuthi umuntu wonile noma wonile manje abe namahloni ukuthi nezichilo esizweni nasemphakathini ngakho kufanele ngisheshe ngihlanze ukuze ngemukeleke ukuhamba emphakathini ngesizweni sengonyama ngoba sengihlanzile. Cishe-ke ikhona lokho kubalulekile ukuba-ke kusheshe kwenzeke kodwa kungabe ukuthi umuntu usiwa zinkulumo noma usiwe kodwa ayiyena ngaphakathi unembeza wakhe ayihlanze kule yelokhuzana yalezo zinto. Bese ichazile uNjomane le yokuthi akavumelekile ukuya endlunkulu. Mhlambe into ongafanele umuntu ayisho ukuthi
Uma ngabe sikhuluma ngesinqumo sengonyama sokuqoka noma sokukhomba sikhomba umuntu simkhombele noma isiphi isikhundla, lokho kusuke kusho ukuthi lo muntu lo kufanele ukuthi nimhloniphe, nimemukele ukuthi ukhona ukhonjiwe njengamanje. Kuyoselekelela-ke nalokhu osopolitiki ukuthi mangabe bazi izimpi zabo ngane ngaphandle noma eceleni bangezi nazo phambi kwehlala, ngoba kuza ngalezi nkulumo phambi kwehlala ilokho okwenza ukuthi uzosidungela abantu ngaso sonke isikhathi. Uma ngabe kusuke kuhlangene abantu bebaningi, ilapho kufike kwenzeke khona ukuthi mangabe labo abasuke besemagunyeni okwenza noma ukukhuluma ngaleso sikhathi, uma ngabe bengazange baliqoqa ulimi lwabo nokwenza kwabo bengakubhekanga, kusidalela udlame nomsindo, kanti asisayifuni leyo nto leyo. Ngakho-ke siyanxusa ukuthi-ke kukhona abathi abemukeli, kukhona bemukelayo, kodwa ukuthula siyacela lesifundazwe. Asifisi ukubuyela emuva siyolala entabeni, sicela ukuthi abonembeza babo ababatshelayo ukuthi benza amaphutha abahambe bawaxolise ngonyameni, bese bebheka ukukhuluma abakukhulumayo phambi kwesizwe noma phambi kwabantu ukuthi ngabe siyasakha isizwe. Akekho namunye umuntu oyovota avotele umuntu ebembona ukuthi akaphathekile kahle noma akazihloniphile. Uma ngabe umuntu ezoqala ukuvota ubheka lo muntu lo osuke efuna ivotikele ukuthi uvela kanjani bantu appearance yakhe. Kodwa mangabe uzovela kubantu uvela ulwa kuyini, akho umuntu ovotela la. Akho-ke abangakusebenzisa osopolitiki ukuthi kuyindlela le yokuthola amavoti ukuthi bazodunga ilokuza bangahloniphi ingonyama bese bethi uzobelekelela. Ngeke kubelekelele lokho, abakuyeke, siyagxeka ungaphili kwenzeni. Ngiyabonga. Siyathokoza kaSeka. Ngicabanga ukuthi sizothatha elinye ihlandla mhlawumbe abathathu. Ngiqale ngiyabonga kakhulu Hlaleka bakuvele kwabambula ekusenzela i-Daily News. No, bekucheka lapho ngizwile umkhuzo wamabutho kunjoba ethi bazosuka bese bangabogcina abantu okubona bahlasele abantu.